Assalamu alaikum YouTube görüşler. Qadırman görarmanдар. Sizler men Barpı Gissar Жалалбат YouTube kanalı. Dostlar, bugün biz sizlerge Жалалбат qo'y bozoridan qo'shqirlar jana qo'zi qo'shqirlar turali qisqacha ma'lumot berib ketmoqchimiz. Ma'lumotni oyog'ina derin o'qib men baylanishib sotibsizlar bo'ladi. Dostlar, sizler görüp жатқан qo'zi qo'shqirlar Qaraquljadan kelibdir. Eğer bu qo'zi qo'shqirlar sizlarga yoqqan bo'lsa, nomer ekran ылдый жағына qoldirib ketasiz. Байланышып сатыбасыздар bo'ladi. Dostlar, бұл жерде qara, qizil светтегі, каштан светтегі qo'zi qo'shqirlar. Егер де жаққан болса, жақты деген лайк кнопкасын баса кетіңіздер. Біздің каналды қалтырбай көріп тұрыңыздар. Достар, жалаң qo'zi qo'shqirlar жана 2 tiş, 4 tiş urықтық qo'shqirlar туралы ma'lumot berib ketmoqchimiz. Ma'lumotni oyog'ina дейін o'qib esmen байланышып сатыбасыздар bo'ladi. Dostlar, бұл жерде egelerin номерлерін qoldirib ketamiz. Ancha-munchasi номерлерін бербей қалады. Оны qoldirбай кетебиз. Лайктай басып тұра беріңіздер. Бұйырса сіздерге жақсы чыгарыштарды қылып тұрабыз. Біздің каналда qoldirбай көріңіздер. Поделиться қылып достармен bölüşüp кетебиz. Aka dostlar, bu жерде айлап ağızın qo'shqirlari var ekan. 2 tiş qo'shqirlar. Bağlarını 90'dan 50'ge дейін sırap жататкен. Eğer de bu qo'shqirlar sizlarga yoqqan bo'lsa, telefon nomerini olib beramiz. Байланышып сатыбасыздар bo'ladi. Врачилікте тұрады, Жалалбат. Aka dostlar, bombanın süzden qozlari Süleyman akanın eğini. Yaşları 2 tiş, 90 üstü, boyları büyüklüğü. Balaların qancha so'radasiz? Valla içindeki 100, çok 180 kem var. Onu 100 so'rab atgan, bu cho'ngda 180 kem var deb so'rab жатат. Eğer de bu qo'shqirlar sizlarga yoqqan bo'lsa, nomerini ekran ılдый жағына qoldirib ketamiz. Байланышып сатыбасыздар bo'ladi. Bu qo'shqirlar daragi Жалалбат облысы, Сузак районы, Барп айылында тұрады. Байланышып, жерінен содалашып сатып алыңыздар. Бүйрек жақтары да аябай жақсы. Aka dostlar. Dostlar, şu yerde de yaxshi qo'shqir var ekan. Bolalar qancha ekan? Görünmeydi. Yoksa YouTube'dan görüp turayın ukam. Qancha? Bolalar 150'den mi? Yaşları-chi? Bolalar 4 kishi ekan. Qaysi yerda turadi? Bozor qilganda u. Telefon nomeri qoldirasiz, qoldirmaysizmi? Ana 65.